Jangmini phai trok siar ni adaba por malom dilai police station ke parlo Lahorijan petrol post along kai kieson naka checking asai ke deng boma por hut ihu truck along Thoila Pharo hini ra ingkoi Barmese Supari kenep long kiton kilang asai ke deng pon boma por hut ihu truck registration number NL01AC 2943 along honthe pen ritarli boma por hut kado kawe Thoila Pharo hini ra ingkoi Barmese Supari long pon Lahorijan Police Petrol Post in charge Jiten Gogoi pen nang kapachini ke labang so truck la ke Dimapur pen Tejpur an kapali alamdo laben parcel cover hang pon along si ke patu pon si ke pon non amat ke pon kachera babang pu Bosir Ahmed Arta ingkoi ra ke thom South Salamara Mankachar district asor phan ne pon chek laben ke neblong Barmese Supari hithialong lak trokep adungarai malong ador doji puta pachini pon Dilai Ben Vijay Rongpi, Karbiang Long Life.